Omuhwezi wa RDC Wilberforce ahimbisibwe Ongom ekikwekweeta kitandikire omu municipality ya Rukungiri kandi ahari Rukungiri High School hamwe na Rukungiri Central okushomesa kushangirwe nikugenda omu maisho. Ebyo kugira ngo abantu bashomese umucumuro amashomero gakigwa umucumuro kandi it is against the policy ya Ministry of Education kugira ngo gushomesa umucumuro tukwikirizwe kandi turebere abana batakwenda kuhumara kandi n'ikindi kitari cyo buringaniza amashomero amagamuga kacinga agandi gakigura kandi ugona gukora ki gukosa syllabus niyo where you going niye nabe Ongom areberwa ari hasi mwari kukazabamo hari bakuru b'amashomero abari kushomesa umucumuro kandi behakine kanuma ngo kushomesa umucumuro tukwikiriza bwako problem yawe ne kabakarusaba abina abazira bantera bajyanga abana baragamuka nyina bazire bashata bina abana ba P7 abana bo biza kushoma ku kata ishomero ryawe ayishomero tubaruho sonkireka hina hi wabateka yaza bahuriza batanyura ngana ntariyo nabugengo barije baka hona Ongom arabwira abo bona abari kushomesa umucumuro ngo bariye norurya gora tugarabura kandi na Ministry of Education turene bagambara na permanent secretary na bakawo na batonga clark bunda na badiyo okushomesa umucumuro n'ikenda amateka orakwato nashomesa nkaba bitwakwata nibaza kureka ngo wazo mu bwaza amateka bashobore ahabwacu batakugwigendera ahabiragiro bya government bamwe bashomesa bashangirwe bari kushomesa bareberwe bari kugezaho kwehozaho. Are you aware that teaching during holiday is illegal? Now you have been proud of your illegality. Gasha kwa Dan Basibye.